Khubor ka Garo Hills Autonomous District Council JJDC haka arku pra tarik naitung kila Khynra ya ki yeng balatei bean de ki Briew ki Khuborjylla habi mahal area kabadai ka Jaka Paidbah. Khubor ka JJDC kila penpra ya kini ki yeng ki balashna ban penlong dukan bat yeng shong Briew hasnong rongsai kila para bat hata gaun. Labun pun sien ka JJDC kala hukum ya kini ki Briew ban mi no na kini ki Jaka hendrei kila pen triang. Hakani ka kenti Khubor ka JJDC kila pendon kam da ki kendon an bandrat yakini ki yeng kisam bat ki dukan da ka jingerap na Khubor Senshar district bat ki seng bhalang na ki lum garu. Ka JJDC kala be yakini ki Briew ki ba klon ni ki Jaka Paidbah mardor hakani kasngi. Saya Garo Hills Autonomous District Council ni somotan di mohol au sundong ingapa illegal sundong ingapa mandirang ko chunga dalo ibik kainga ha isona ruta belsilang onin chunga ibik kana kata notice up ka chim niban isong manija aro chunga changni chang isongna letter ang ko isu ka tayan niban isong mani giza rakimana inun dongaya ibuni gemen dalo chunga bae ya mani giza sundong ingapa illegal settler orang pun tak lalu semua kaah. Men ruta isu, namen serius isu maru ruta bersirang ni. Ada gini kumpulan yang cenga eviction notice aku nah, aru isung ko bracket kana kata canggih cang order nah. Ia ada longsai sambau, tila para song, aru isung antang nang dekora Khuborjylla ni mana bimbu nah. Diba cimude record Khuborjylla ni deh. Cenga ada gini kumpulan eviction notice nah, aru pertama dia antang tangan PM ngode antang tangan ni depan ba, antang ni biar kamu jetah. Tiba dalam nak kembang adita sakrang buku ya, bisung pikuja. Ini keman cenga aru yara illegal ni masih. Mana bisung de itu sungtung acak pa mandi. Jawab paksa wasam donga, wasam ba wapa polisi siapsa. Unu sungtung acak emang uji tuhan tak barang pun disal wasam domen unjaha. Unu jidak kiba antang ni suji unu indigenous mandirang sungkotan rabarang. Unu sungtung kau ni ku bisung de lease agreement tak kimunar aha. Aru yara apal migi ke bahasa. Wah migi ke baku de council ni mamang NOC agreement bau ku transfer kagu je depet ni dukan bazar tak nama je commercial una transfer tak nama je. Wah cini permission ku beraku je. Ini kemen cenga bisung ku cangni cang ukam memang cenga unu absan takin tak kaya ni kemen mamang col dong je. Cenga bisung ku sungai uni mana tang pina sungai unu bisung ku keja ni kemen cenga eviction kana.